Compañía, apunta tu arma. ¡Al! Baje, a la tercera. ¡Tiro! ¡Va! ¡Arma, pera! ¡Al! Cuando baje el bastón. Tienes que bajar a poco. Cuando baje el bastón. Eskerrik asko tiro hotzen eta txilibituen erritmoan gaur ere hemen bildu zaretelak. Zalantzarik ez da, Legazpiarra beti tradizioari, ospakizunari eta jaiari leial. Iritsi zaigun aurten ere, San Juan bezpera eta gau berezi honi atea irekiko dion ekitaldia dugu zuek guztiok eskaintzen diguzuena. Herritar talde batek sustatuta eta udalaren babesarekin 1994 gero ospatzen dugun armen alardea. Belarriak tapatu behar izanagatik, begiak ondo zabalik izango ditugu ikuskizunaz. Gozatzeko. Ibilera noblea, gorputz jarrera berezia, eskopeta,
eta txilibitu dantza. Hori eta gehiago da armen alardea. Hori eta gehiago zuen guztion eginalari esker. Eta herritarron parte hartzeari esker. Edurne Samaniego, Iván Caballero, Nerea Campos, Ane Gutiérrez, Mirale Florencio, Maite Guridi, Sara Gracia, Leire Sainz, Elene Murua, Laura Triguero, Madik Alustiza, Maider Aguirre, Maider Beitialarrangoitia, Loren Gutiérrez, Alain Comontes Bergarete, Óscar Zubira, Rafael Encina, Rafael Guerreiro, Rubén Moreno. Compañía, apunta tu arma. ¡Sí! ¡Tiro! ¡Ah! ¡Sí! ¡Vamos, vamos! ¡Arma vera! ¡Sí! ¡Hasta allá! ¡Muy bien, muy bien!